Bahit damang godang ni harap na badia asa huwele kami di bata mangalehon habadiaon. Bahit damang godang si monang-monangi. Alan i bahit damang madiami godang dame godang si boro malim. Kamu abang soal godang sopa nanek si doktoran nami mau lihat ya. Oh,
Asa biduak main nabual tiyo binat panuhatan. Bain damang kondang si tiyo tuy. Laos padu budamang matu kondang kasahatan. Horas. Piring usi gua atau di gua bang di sini. Amang permusin nami. Permusin dulu bang, saya permusin dong. Kami bersyukudang nahok permusin. Orang. Hidup. Oh lah, jadi songonon. Songonon dia unak katotokku, kau udahku. Mulai pagi dua muna songon di guntang sopa mu ada tua ta. Sopa mu do na tunno naka lekon. Ada tua muna do. Jadi sonian do amanya Alex, Sony mah nomor dulu. Oh lo. Ba sedang busi ya, ikon buru bersebagai jaran. Oh lo. Oh lo, baik kita pamita.
son amat tadi bata jadialan ima sopo nami manitiki parsirangan doh dari nangon asa baik kamu majolo di hami ima dan nomor 2 poparana godang sopa gabi Tuhami kepada parna dan kamu menjawab budak sobai dan sobahayo anak. Asa baik kamu maju amang budak sobai asa soal sobahani kedua-dua namanya.
parsu Gabi. desi mata namin. Boleh aja mang, boleh. Baik kamu memang nahu partu sih. Ya, sopa. Jadi bata asyam masuk sahalami denangon. Baik kamu mah godang Boleh aja, boleh aja. Bolo. Gabi. Baik kita.
Mau lihat mah tuh dia muna nomor soal nidok ni na tua bas kamu mah soal nidok ni na tua di tahu man namual tio di bain tu panumatan baik kamu mah gundang si tio lapasa mah tu hasahat